ukuthi ingabe uyakwazi ukuthola i-clean sheet eqala. 4-4-2 kuyena ke la umnumzane ugabhashe uthi uvela ngokhulekani inyaniso fa ku-17 ukhona kumfoka amahupha sikhuluma ke ngopletheho kodwa ke nangu umdlali mbukeli faka unombolo 23 insizwa le ekuyangena nase-School of Excellence yangena na-25-20-26 siza kuweke bukhoma mbukeli kuso isifundazwe sakwaZulu Natal. Luvo Sibonelo somsakazo kufaka mlobeli bese ke siyakuzwa ngempela ukuthi wena uPaul wathi benza iphutha naligoli ziphutha umdlalo uqala mbukeli abempulukwane sithi nangu uJohansen mbukeli ngonesi sayo ke mbukeli buka nali yayiphutha hawathi bengithi ukhisimusi usudlulile kodwa ke wathola ke leli goli la Kinen Johansen hayi usayitholile ke mbukeli abeqembu leStellenbosch bahamba phambili bathola ke igoli lika-26 kuyona le season khona okuzokwenzeka. Johansen uselifakile mbukeli kungenzeka baligobe uyalifaka yini ke la ebhokisini uThoti wasebenza unozinti kodwa liseyingozi leliyaphona mbukeli. Stellenbosch buka ke esondela nalo kamnandi uKiano Thoti nozinti uzoba nzima ngibona isipayithumbu mbukeli ake sibone uHafuru wenze njani useliphasile nazikhala washaya awunanga ligeja la umahupha nathi liyaphasa uphazamise kahle madoda i-combination imnandi benze njani ke la unyanisa babonana kahle mbukeli imnandi leni combination mituphi ebhoksini khali nangu Rian wathi sengathi siyale eshiyekela ukhulekani umfokanyanisa. Rian mbukela usethubeni lokuthi bathole igoli lesibili ithuba eceleni kwepani kodwa belimshayile unozinti goli lika-27 kuyona le season bengalibonanga mbukela unozinti ngolwezi kunyaka ka-2023 amagoli kayibuya kuyena uLangelihle Phili no-Azol uJakalase awumuhle luyamzamo unozinti buka umkapteni wayidonsela yena uthi yena uzithandela iBarcelona benze iphutha mbukeli ake siboneke kungenzeka kungena igoli lika-27 kodwa ke bakwazile ukulivimba bethi uyazama lapha uHamedini uyalifuna uRian nalithuba madoda amaphutha bayawenza amaphutha mbukeli phutha sondela nalo ke la uLiam Slide kuyena ke uSlide obelifaka labehlula ke ngale umuqa lo wasecenter Willis badlale kahle ke mbukeli ake sibone ukhona osebhoksini awungeke likanozinti leli awungabe khona ukufaka ingcindezi ke manje ngoba akekho osebhoksini madoda kahle liphasiwe nangufuthi Willis insizwa awuliphase kahle mbukeli ubani ongenayo madoda abadlala ngalo futhi umahupha ufaka u-21 fowabo uvalela igoli ingane ku-AFCON naligoli igoli le kazi uyaphinda ayithole mbukeli liyathuba madoda ungambukeli naliphutha elenziwe nguvena asabuke nepala ukuthi likuphi
ayi abafuna asebenza unozinti kazi bayophinde balithole-ke nelithuba mbukeli Willis wenze njani Siwela ulifake kahle mbukeli bengithi ulahlelo gwadula inkinga ke manje kunumber 9 akunamuntu awusekhona ithu hawu abadlali abathathu buka mbukeli le yabhola bengikhala ngithi uWarun uyalikhoma lihlala abadlali abathathu mbukeli balibeke eceleni bethi-ke benisihlasela enhlangothini siyalifaka ke nathi libeke phansi balibeka mbukeli kade libiza ngalena uSiwela shaye kude mhlawumbe ke ushilo la umqeqeshi awulahlala endotheni bakhala nge uNompempe Kiyano dlala ibhola kukhona okungenzeka mbukeli lifakiwe futhi nozinti ngichaze kwenzekani bengibona besenga ngamasekondi nje mbukeli akhanda leliya minute lokuqala bathola-ke igoli leli-ke ngelesibili elifakwa ngiyena lokuqala uJohansson ngeke ukhona-ke mbukeli ukuthi khona kick yokuqala kwabe-Stellenbosch fakiwe ebhokisini nali igoli lesithathu kodwa-ke ayikodinga Ditebogo Sibande wase-Orange naphasi wambukeli kiwa phambili ngumiduphi lo nguWaruna bathi ngumatrapa babemteketisa nangumatrapa uphuma phakathi kwamadoda ubhawundi uyahlanganisa useliphasile mbukeli bafuna ukushaya kude naphasa futhi unozinti le-Stellenbosch amanye amaqembu ke mbukeli hawu nali igoli baphisane ngalo igoli nozinti vuka nozinti usebenzile unozinti Nompempe usevesane wamlamulela la nakhu nami sengithi vuka phela iphutha ulenzile buka mbukeli nakhu la ngithi vesane ke manje ulichithe wenozinti ebhekane naso-ke ebhekane nayo iPulpane City nali igoli ke mbukeli uNompempe angayibiza lena athi yi-penalty uNompempe ufuna ukuyinika bani i-red card ke le mbukeli uNompempe uthi malibekwe phansi athi amagoli kathi eniphule kuphi nesiphi sanusi lesi enekuso navuma ukuthi amagoli azobe mathathu isivesane yakhonjwa phansi uHamilton efuna igoli lakhe lika-9 kule season red card ikhadi elibomvu leliyapali kuyena unozinti kodwa lana kuyena uHamilton lincane mbukeli uHamilton igoli leli mbukeli lika-9 kuyona lesizini kanti-ke yi-bracelet uyinkosi bayamvuma hawu washona le ibhola layakha lena le-Stellenbosch kanti-ke yiqanda kuyona nelinye-ke lamaqembu elikhiqiza abadlali abasezingeni eliphezulu ngabuka nje bengibuka muva nje hawu nali igoli lesine mbukeli kungenzeka yini kungenzeka viphu nozinti nithi manifike e-airport ngesikhathi nilindile kuvela umdlalo shaya hawu nozinti hawu bayaqala ke mbukeli ukumthesta kathi bebelitheni kanjani uvesana usheshe uthi angisakwazi ubalekela lo mbuzo wokuthi-ke nidlale kanjani kodwa-ke umnumzana usikhumbuza umfokagasa okuyinsizwa-ke eqhamuka kuso isifundazwe